shoulder bag and another day, another bag for corporate ladies. Yang ini kita ada LV Bond Street. This one sangat cute bagi saya lah sebab dia macam Clooney BB juga. Sebab satu dia nampak formal, and yang kedua dia punya space ni sangatlah sesuai kalau kita nak bawa pergi kerja kan. And this bag dia datang dengan long strap. This one is shoulder strap lah, so you boleh carry as a shoulder bag ataupun hand carry bag. Yang ini color yang elegan, color burgundy. This one kita nak let go dengan harga cuma RM6,500 sahaja. This one kalau dekat market price dalam 7 lebih lah macam tu. And then dekat retail pula tak silap saya dah discontinue. Okay, this one korang boleh dapatkan harga lagi berbaloi kalau ready promo code dengan kita. Macam biasa boleh pergi profile, tengok promo code apa you dapat dekat bio, terus DM kita bersama screenshot bag. Also, korang boleh juga buat installment plan up to 60 bulan kalau dengan credit card. Kalau nak buat guna credit card untuk 18 bulan ke 12 bulan, 36 bulan pun boleh, tak ada masalah. Okay, nak buat dengan Atomy, SPayLater pun boleh. Bagi tahu je kita arrangekan for you.